vong hian zon thla ni somni pariat ania thole ni sang ni somni paruk ania khovel thil thleng thar thu thar te kan han ngai thlale don ani otun lai chu kan puangun ta viau mai golf lambuaina puan ngun lo thei pawni lova hei economy lama hian khovela kan nei bel pakhat sarkar rang khovel ram rang ten kan nei bel pakhat ani tin soila di ko me golf bialan buai me uchuanin oil mante gas lama te har sana kan han tok chop chil ngal mai ani kha India ngei po oil manten danglam pha a gas te po pat rual lovin an har sat pha ania chung chu ani wangin helai golf buaina hi khovel mi pui ngai ven ani me kani tuna hian Donald Trump le administration malak na in Iran laka military campaign an kalpui kha hei ni thum vel chuan han cholsan taria Iran nena in biak na han thar thole in chuta chuan Iran hi biak rem thei anin beisei ania Trump chuan tun bak hi chu kan ngak to don lowani tun bak hi chu Iran kan dor to don lo tuna in biak na lo om tura hlo cham le ni vai chuan ti in vauna nung Donald Trump chuan an pele ania Iran laka sipai be pui thlak na lian tham tak kalpui ani don Iranin kan ruam man na te an pom lowani chuan ti in voin lam khan Donald Trump chuan an soilea engpo chu ni sela anin biak na tur hi kan ngai chang tlanga helai bial buaina hi anin biak na zer hianin al hluai thei a re chun jom thei bok chu teng te chu ania President Donald Trump chuan nimin lam khan thu chua siamin atar langa United States le Iran chuan in biak na du om takan na hi deal kalpui na tur le til hotling tura chance thatak ani thu soya amai ro chu hi a hlo chamani chuan iwa chuan Iran laka sipai malak na kalpui chu a chhun jom le ngal don ani aina zokin ani don ti in Trump chuan a soi ani heti lai hian nimin lam khat chuan in US le Iran in kara in beiton na chol ma sela Saudi Arabia Jordan Iraq ate drone beina thleng Iraq Iran tho pui helpol te chet na nimin lam ni zan lam te po khan an thleng le a Saudi Arabia te Iraq te Jordan te chu drone manga be ani Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghi chuan iwa sian in ka haya bo chia MOU kan sai na ngai pui mo lo ti na pu thung ani amai ro chu US lam kha chuan in Hormuz Strait a longkal Iran in a be wanga MOU han bo chiat nuwa US khan an chang le ta kha tiang khan in chan ton na khanom chhota tuna buaina ni som pathum chung zet US in Iran laka be pui a thlak na kha aron al chuak ta ni kha heti lai hian Saudi Arabia chuan ram van boru ka thlok lot drone eng mozat an kap thla tian soya he drone hian an petroleum hun ma a target ti soin chungjinga chuan riada hun te po tela he drone hi Iraq atanga ka chua Iran thopui Iran thlop helpol tena an ka chua ni in Saudi chuan a soi hemi chang le tur hian dikna Saudi chuan an nei ni tin an chan let ngal thuan puang bokani chuti lai chuan in Iran thopui Houthi Yemen a in khuar te hian Saudi Arabia Red Sea port yanbu lama malak na thar han kalpui ve boka Saudi drone ten Yemen mun ma an ron be wangin chumi phubalak nan chuan kan che ni tin Houthi te hian thu chuan siam thungani Saudi East West pipeline an timaya chu Houthi te hian an be nia soyania engang tekin nge chiat na thlene ro puan zarani hrilova tuna hian Tehran hian Hormuz Strait ala thunun chhomeka Hormuz Strait chu soi non ngai lovin kan hriat vek to kha hovela tuipui kongpoi mo sum do na kongpoi mo energy fuel purtlang na kongpui tuipui kongpoi mo berte jinga me ni kha Donald Trump chuan Hormuz Strait atangin longte bungra phur longte him taken an kaltlang tur ni tina soinon lea US hian Hormuz Strait bul Iran port an dan cha awangin helaya kaltlang tur long paruk chu darkar somni pali kalta chung khan an kir le ni in Reuters chuan a report a tuna US Iran hanin biak le na hi engang takin nge kalpui zela ni don tarlan ala ni rilova he thu kan bo selai thleng hian enge an soi engchung changa nge in biak na a point rang te kha tar chu ala ni lo ani maro chu US hian du danan na ya chu ahma a in biak na po khan an point te jinga me ni ka Iran hian du dan fran an nei boka an agenda in pomton ti ran tu mani deu bermaya
hei hi a hlawt ling le dawn em a hlawt cham le dawn em ti chu mipui ngei ven le kai ni pawna kan ngei chan mek ani Reuters in a report danin Yemen Houthi Iran thopui helpol te hian nimin le ni zan lam khanin tuipuya oil phur oil supply phur tamtak kal chu an bei buai ni soi ni a Saudi Arabia mun mapui mo tak Red Sea oil export mun pui yan bu lam Houthi ron te hian an bei Saudi State Oil Giant Aramco chuanin hemi chungchang a hian thukim changa la puang lova Houthi thu puang tu ya he shari chuanin Saudi drone te Yemeni airspace a an ron lua wangin Houthi te hian chumi pubalak nan chuan chan let na tan chuan ma an la ti a soi ani heti lai hian Donald Trump chuanin thu chua siamin I'm ready for strong military action if Iran talk fail ti in china kan soi kha ania Donald Trump chuan Iranin inbiak na apum lawemo he inbiak na hi hlo chamani chuan Iran laka sipai bei pui thlang lian tak kalpui turin ka in ring ani ka in pe ring ani ka in buat sei ring ani ti in Trump chuan soya President Trump chuan Access News in an kom na hemi chungchang le in dau tu na ral thuam manga in beiton na an han chol san chan hi soi chua ka tuna hian Iran nen in biak na kalpui chun som mani le ta a hi a hlo cham thiang to lovani a hlo cham le ni vei chuan malak na lian jok Iran a hian kalpui ani don thu soi ani nimin pialama tangkhan Donald Trump chuan a social media platform a computer generated image AI image te an post sa chu US in do thlona rual te na Kharak Island oil hub an bom al dur lai thalak te post choi maya hei Iran laka vau khan na atling ani Iran tan chuan ngai thathlak lo viau mai Donald Trump anaron post kha Kharak Island an oil hun ma US bomber roll le fighter jet roll tena an bom chelai thalak ania chu AI thalak khania deal a hlo cham le ni chuan hetiang chia hian kan je don ani ati na ani kan lo sei fo tak ang khan Kharak Island hi Iran tan chuan an nun na peng pakhat ang maya poimo an lifeline ania a chan chu rampona oil an thon chua za asom ko don hi helai Kharak Island an song bol hi ania chu wangin Iran tan chuanin anin ngana takmeu pakhat ania helai mun ni an chan ani vai chuan Iran chakna zong deu tho chuat la niam thei don oil sum don na engkim bai an chan don ti na ania chu oil in khat ram an ni wangin an sipai chakna hanral thuam engkim sipai momo chu tiang an pek na chu oil an rol chuana atanga chu tiang chu in pe le in provide an nia chu wangin Kharak Island hi Iran hian a chan ani chuan indona he buena hian Iran chuanin a chakna a chan don tina ani ber mai ani Donald Trump chuan we are in a very deep talk with Iran ti in soya Iran nen in biak na chu Iran nen in biak na thuk taka an nei thu soin hei hian na a thok thalawa a hlotling talawani chuanin will go back to very strong military action ti in Trump chun interview a soi ani he sarkar in biak rem tumna hian engchen nge a o don ti in media ten an zota not much time ti in Trump chuan a chang bokani Russia Ukraine in dona lama kan han lut le anga hei kumnga zet mai in dona kal taring maya ramlak tuma in beina an ramlak tum tu te lo dang le ta an ram veng him tura Ukraine malak na te chu tiang buaina chu he kumnga zet men kal ta nia hemi chung hen mi noi tel te mewan thi to a ral thuam infrastructure poimo an chan zong han chut phei hi chuan tam tak an ringot mai tuna hian Russia sipai te hian in Donbass hi Luhansk le Donetsk bial panni hi Donbass bial an ti maya chumi chulak tum chuanin ke han pen zelania hei mani khanin khopui lian tak pakhat kha Donetsk khopui lian tak pakhat kha Russia khana la le a chumi nuwa Slovians le Kramatorsk si Russia hian la mabak le a tarkar somni pali kal ta chung khan Slovian sa hian in beina lian tak a thlenga Russia ground force 10 lai puinen malaman pana tin Ukraine hian drone mangin Russia tha ti chaklo na turin an oil bomb puite an oil da thatte ala be ve reng bokani
Russia Navy tun hnaya anin siam tha chho viau maya heng ho hian unmanned system regime an din thar boka unmanned system tun lai khovelin dona chuan mi hring khal lo thlawna ang chi UAV angte an hmangna sata viau maya a cheber donin an UAV chu ka thlak emo ti chiate mo ni nga a tir chuak tu si painun na chan tur om lo chu chu a thatna pakhat ani mel maram chung ril taka be puan thlak thaya chu chu Ukraine pon an hlotlin na chan pakhat ani Russia ram ril tak KM sang khat janga KM sang ni vel zeta hla ate drone an tir luta chu tiang chuan Russia oil bomb te han kap al dur dur mai ania Russia tan chuan in nei chan na satakania oil Ukraine in aka chiat sak na satawang hian Russia po hian oil lama har satna ato pha ve rap rapani Russian Navy Commander-in-Chief Admiral Alexander Moiseyev chuanin July ni somni paruk khan thu chua siamin Russian Navy chuanin unmanned system regime thar amasa beratan an din tak thu soya Northern Fleet wam chunga chuchukal puyani don ti soin unmanned system regime hianin Northern Fleet en kolna tangin man la don ti soya Russian Pacific Fleet hi sang ni somni pasari hian hemi chunga hianin unmanned regime thar din ani le don ti in Russia Navy ho du pa chuan soi ani darkar somni palikal ta chung khan Russian Navy chuan in dolong thar somni an tlang zar boka chu chu in do nu muala chetlang hal tura tir chua anni longthan khatte phei hi chu nuclear power submarine te an nia Zircon hypersonic missile system kap chuak thei tur te po anni Zircon hypersonic missile hi Russia hian voi engemazat Ukraine in dona hian a hmang towa ka thlak thei lo ang khani top mai hypersonic missile ania nuclear warhead of thaya conventional warhead of thaya hamaro chu Russia hian mi hring nun na tam tak ina antor lo na turin conventional warhead jok hi avu ani na hriata nuclear tactical nuclear warhead ang chi te vo pheiseng chuan Ukraine khopui pakhat te hi chu chimit vek tur an ni chuteng khop chuna rap thlak dona maro chu Russia hian a hypersonic amana hian conventional warhead avu ade uzel ani Tunaya Romania F-16 fighter jet chuan Russia ram chunga thlok lut drone inga mazatan kap thla a hi nei tole Russia in kara boruak thar siam tu pakhatani July ni somni parukhana voi thumna atan anvan boruaka drone ron lut Romania chuan an kap thla le a chungte chu boruak thar ania Romania le Russia in kara po hei hian boruak thalo tuna hian a siam chho mek ani Ukraine hian malak na chaktakin an lakal pui ve zela ground lama hian Russia in man so na chuti rualin drone mangin Russia ram ril zo ka Ukraine hian be pui thlak nan kal pui chhun zom zela kan pon pho tak ang khan Russia oil hun mate Ukraine hian an kapal na saviavani Ukrainian General Staff chuanin July ni somni paruka tang khan Ukraine force chuanin Teumen City Russia ram chung Ukraine ram ria tanga KM sang kha zuko som riat bor vel zeta hla ami an be tran ti soin hei hi Ukraine thein na ti chiang tu le engting nge KM sang kha zuko som riat bor vel zeta hla ami hi Ukraine hen an be phak ti chu zo na hani tun haya in beiton na kal chho zela Russian force te hian in Ukraine logistic ti buai turin Kharkiv plaza be puan thla ka heta hian Russia hian in first person view drone and the FPV drone khan mangna savio maya hei hian in Ukraine delivery truck ang chi sipai momo athiar tu truck angte an beina sa ni soyania Ukraine logistic bo aboi pha vio ni in Al Jazeera chona puanga Russia hian limited strike lian takina kalpuya maro chu limited strike te hi chu khoilai emo a mun big beina ang chi bituk chin beina ang kha ania maro chu hi tunin dona hi chuanin apoi mo jok ni na hriata force te anin zar pharlu tuk to lo mun big te te ya anin kwar tlang ania chumi an chudar tur chuanin Russia ina limited offensive strike kalpuya hi thilpui mo tak ni pona hriata ni tun hai in beiton na thleng chho molmol July ni somni panga ni ruk ni sari ni riat vo in hangte pon he thu kan bo selai thleng hianin malak na thar Russia Ukraine hian an la kalpuya ramri muna te ramri khwa te po drone puak ri te hriat ani atin Ukraine ramri atanga
KM sangtel siram chunga te po Ukraine hian drone voinam te po khan alaka puak dur mai ani ole puan don chuan puan tur tam tak kan nei nileng soi tham a omani khati china khan kan handu tok le photanga indona thu thar ber he channel kaltlang hinin lo ngai chang zelanga US Iran inkar boina te Gulf bial boina al chho mek te kanon ti chuak zelanga he channel kaltlang hian min lo ngai ven sau zel don nia